Ua lipotia e whaapea se fulutolu miliona tā la se vae ngā tupe, o lo le iloa mai le ofisa mono no ngā tupe la iti, le South Pacific Business Development, po le SPPD, ma wo whaamaloloi ma le sa avea ma whaaululunga le ofisa i Samoa. O le SPPD na whaavai mai le tausanga i lua awhi, ma sa whaamatu uaino no ngā tupe la iti mo tina matamaitai, e atia e ia lato pisinisi la iti, ma wo te lele sa o le porkalame le atina e ina o nisi o ainga, ai mai se o nuu i tua i Samoa nei. Ma o tausanga umalawa i whaatino la lato whaalinga, ma tufanga whaailonga le whaalapo tuptonga, mo tina wa maua e a lato taumawhainga. Peita ai o le whaafita uli wa tula i mai lea awhia o lea seleni, ua le whaatau nuu i nai lea wha moe mo sui o le whaalapo tuptonga, lea sa fofua i le vai aso tua nai. Sa i le wha moe tau nuu mai le pulisilo le SPPD Samoa nei le whai ungo le vai aso na te nei, mai loa i se la asanga wilu mai tūsol tūlanga, lewo lipotia mai nei.